5 ayın 6-7 günleriger adaptивny sport şühökterinden karakterinden inbeliyitler onun istibet sportsmenler ortolurugar Çepçik atletikaga Sakha Respublikasının çempionata Nikolay Nikolaevich Tarskaya atının Toymada stadionugar bolan asta çempionat Sakha SSR törüttemite hüsulugar ananna. Sürbey sulustartan ona rayonlardan 217 dorogeylere kaçakta sportsmenler tümsen elin kelin töseyen kuraktasılar Sürünsel horuk borongu bolar Sakha herin narotların aksı sportivni oynuyorlar Putyovka biljahita Respublika helayaçalara adaptivni sport sırlata yünen saydan Şerai uluslarından teniyen erin sana atar köreyen taksat oralların belirtatiler Küraktahiyler bettin ahınnaktık sergahtık bolanı astılar. Uluslar rayonlar komandalara bert keçelliyattık bilimlenen kelbetler. Улуспорт администрацията, спорт управлениета, инвалидтер обществолары бары көмөлөн бияка улахан көмөлөн ордулар. Үшөйдік команда бүтін сүймердәтіві тиханаты бұд. Онна тобу именно бұл чемпионаты негер бияка улақ хыналақ спортивный гоночный коляскалан берділер. 275 сыңынчалақ. Ол түнбегарыта бір колясочник бастаты 2-5 үхіс болы. Нюрбаттан Татьяна Бурым, Николай Свинобоев, Максим Ефремов, Мәхаластан Людмила Пахомова ikili көріңлерге бастатылар. Колясканан көріқтейге әлбәқ спортсмен кытынна. Дистанция довольно-таки непростая. Участники все сильные. Ну, получилось выиграть. Жадырынан не көріңі ұлыған бехеребілі ұланнерері көхінне бүтәхі күтташыға дейірі кем көйері білібет әті күйістен уақтағы чаттар балдыры білінне. Тепчики, это был тух, нахандык, тотикай. Хадетикай. Тün zargı tepçiki. Dorobaylarından kaçakta sportsmenler kıyılahtırın Boron oynuyorlar, onlar Rusya çempionatları küteliler. Mahlay Pasevskay, Sakha televizyoniyete, Yakutskay.